Hvad laver du egentlig til dagligt? Jeg er medejer af solcenter. Hvad med dig? Jeg er bodybuilder på konkurrenceplan. Ja. Godnat, mor. Godnat. And I'll say this to you, my beautiful wife. From the first time I met you in Thailand, you was the woman I wanted. And you will always be mine. Jeg har samlet sådan lidt materiale til dig, som du kan låne og kigge på. Men jeg synes, du skal tage det med hjem og kigge på det. Og så giver du mig bare besked, når du er med dernede. Okay. Jeg overvejer lidt at tage til Tyskland næste uge. Til Tyskland? Ja. Hvorfor det? Der er en konkurrence dernede, jeg godt kunne tænke mig at stille op i. We have some very, very nice young ladies here. First time in Thailand. Very big muscle. So, can you show me your muscle? No, I don't think so. Come on, please. My name is Dennis. Dennis Peterson. Come, I'll show you something. Is it your gym? No, Thai's owner. สวัสดีค่ะ Do you have wife? No, I've never been married. No. I just haven't found the right one yet. You are a nice man, so you will find someone. I really like you. I like you too.